Sabab ko gagaw aguli mo Allah subhanahu wa ta'ala nalalayon adi itano kapakang bubarat mo si isagyang kaya pandangan adalag no suara pantag sa di itano kandagidaya o mga daawan wallah mga guna na o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sid inggulalan sa kapugusyatan o si isagyang kutwa mga betad o di na masa sabab sa piyagis sabutan o Allah si isa hadith kudsi at tigina la tasubbud dahar wa anad dahar ay managing kutwa katero Nabi sallallahu alaihi wasallam sa hadith al-Qudsi na uban niyo tigin pupunintaan sumasa kasakan din sumasa isa akyalayo si isa Quran natin hal ata ala al-insan hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakira wa imma kafura inali wallah sa suratul insan ikadua kabtu na suratul dahr pandangan umasa inuati ko Allah bada makataling umas ikaw manusia sumasa adid na tumapagiroy puruman didin na kaaloy puruman mata na sabnarati ko Allah ay nadnami sa manusia sa min nutfatin amshajin nabtali kung sa mayroon bisa ig ang bubati kabuta thumma nabtali na oryan niya na tigu Allah subhanahu wa ta'ala na tupungan namin paja'alnahu sami'an basira so katupungyan ko manusia na biyari emis kanya na sami'a pupakan basira agu pupakailay paja'alnahu sami'an basira inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira sabab saging ko takapupakailay apupakan nag-umano siya inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura namatanas kami at tigu Allah nagyende na misran sa lalan pitibuba na misran sa ukit andalag niran naad na mga pagtaw as idumilog ko ukit akapanalamat ko Allah matao sa puntag wa imma kafura naadump man ang mga tao as idumilag o kasura nga kung mga kabe wallah kaso pa kasi kung mga subuan ng Allah subhanahu wa ta'ala counter oriyan yan nabiyati ang naging kutu ayat ang matatago sa suratul Isra kakagya iman to na ulan-ulan arajab o di ako kalipat na ikasapul agupat si isaging kay arajab yan kay ulan-ulan na si imiyang gulawla so laylatul Isra wal Mi'raj minipantag si iko'y kadupul agupito si iko rajab diyan ka na ayat amyali wallah si isa Quran na madakal ang kasabutan ron sa marayag madakal ang mapakamuan yan ang mga suguan kain katanuron ang mata-mataan na kapakasi sila'y o sabuad ang mga grupo ato na ipitero wallah
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatih. Maha suci su Allah, Maha suci su Allah sekalian su Allah subhanahu wa ta'ala. Apa pangalamian so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amakapupun sa Makkah al-Mukarramah sa Masjidil Haram, Baitullahil Haram, apya kasungian si isa Madinah Masjidil Aqsa, Bait al-Muqaddas, si matatago sa Palestine. Gumianat su Nabi sallallahu alaihi wasallam ko ba'da salatil Isya. Urian o kaya pakasembang yan sa waktu Aisha. Nasumiyong si isa Bait al-Muqaddas. Kapag iprobu Allah agyan ko to kaya baluin yan, Khatimul Anbiya. Aya ulimpusa o mga nabi wa imamul mursalin agumyatang kad adatu nakuda o mga rasul. Si isagin ko tagya pa kaumanin sa Bait al-Muqaddas. Napiakat padu Allah sa mga ambiya ang makapupuon si isa langit. So Adam na si imatatagos ang paganaya langit. So Idris, so Aisha, aguso Yahya, na si imatatago sa giyang kanunay kadua pang katalangit. So Idris, na si imatatago sa kanay katalopang katalangit. So Yunus, na si matatago sa giyang kanuna ikalima pang katalangit. So Ibrahim, na si matatago sa giyang kanuna ikanang pangatalangit. So Musa, na si matatago sa giyang kuta ikapito pang katalangit. Amya pag-usay tanuguan niya giyang kaya pagultan o langit agugyan kaya dunia katataguan dakatan. O kaya pag-usay tanurun ang matatago sa surat al-Zumara. O kaya turoon wallah. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Diyan kaya ayat na initurun wallah ang manunumpang si iku mga Yahud, mga Jew. Sa kiyang basaon wallah si ikiran, adailan dak na tigu wallah pututa, dailan dak na tigu wallah daitan, sutitu abugerakan. Titu akapasangakan. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Dairandak na tigu Allah daitan su titu begerakan. Wal ardu jami'a nasulupa na kalangwan yan. Qabdatuhu na rupatengko at tigu Allah. Kamasengko at tigu Allah. Was samawatu matwiyatum biyamini. Nasupitu lapis sa langit. Giyan kaya kaya ka mo tunapit sa langit. Nalulunong ko at tigaw Allah sang gulalan ko kawanan abarukanan. Biyamini. Mahasutis wallah subhanahu wa ta'ala. Giyan kaya suratul Zumara. Abiyati tanong ka ayat agugiyan kaya suratul Isra. Abiyati tanong ka ayat na piyak karaya-raya guwallah akaribat agudi kabubenar o katru o mga tao apong betuan siya asyairah. As'ari. Di kapakai bagian betul ni ahlu sunnah wal jamaah al-asyairah di. Atau makan adna asyairah, dia pada muta ahlu sunnah wal jamaah. Lagi enggak pugu saya korkan iman tu lagi isu betul tanus ahlu sunnah wal jamaah. Nah upakara kata lagi enggak betul ahlu sunnah wal jamaah lagi isu salafus salih. Ayat itu sa salafus salih na sukatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam khairal quruni qarni. Pinakamapi ang masa na sumasa ko.
Ami pernaratsiyan sa mga sahabat yan, ipon ko paganay, ku hijriyan at taman ko, magatos ragun, nagiti, kurunul ula, karnul awal, pinakamapi amasa. Abitun sa salafus salih, na suparatiran mi pantag kudi ka tiro sa ayn Allah, anda su Allah. Na sa lakaw pun ko ipendalil tanu amyali sa surat Taha, Ar-Rahmanu alal arsi istawa. Pialinu Allah sa surat Taha, huwaladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayamin thumma istawa alal arsh. Sekalian su Allah ayat niyan so pito lapis sa langit agus lupa samya kan gawi na oriano to na migapantaran si iku arsyan mangimpuruan ku arsyan na penukul na aging kaya mga tao abituan tano siya Ash'ari kaaya di iran turun na Allah mawjud bila makan adna Allah makamumuin su Allah uwi na dadar pa yan. Naging kaya ayat apugusay na kaniman to agatir on wallah Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Mahasutis wallah apya pangalamian su Nabi Muhammad po sa Masjid al-Haram sa Makkah al-Mukarrama Baitullah apya ka sa isa Masjid al-Aqsa Bait al-Muqaddas sa Palestine. Apiakat pa din sa mga nabi, kapya ki-confirm kung mga nabi ay randatu, ay apulimpo sa mga sugo, na urian o kaya pa kaumeran si isaging kutadarpa, napsambyang siran sa waktu afijar, waktu asubah, na ayan nakagya kamuto na miya baloy akumiyamat si ikaw sambyang na si Jibril, na urian yan na slaslairan si ikaw Abul Bashar, ang mga manusia, na pitariran kaya ang mga manusia, napsambyang tanwa gusto mga buta ka mga nabi na pagimamingga. Na duminingil su Adam na tigin nakatatan su Nuh alaihi salatu wassalam. Najah Allah. Apya kalibri wallah. Na diningilan na su Nuh na yung manapitero yan, askan yan su Abdul Ghaffar, ori pa wallah, amanapi. Na tigin nakatatan su Ibrahim Khalil Allah, Abul Anbiya. Sa kanya ni pembetulan sa ama o mga nabi. Pag-iipong kumasan yan at taman din kumasaw Rasul na lango-lango na mimbutan nabi na pala niya din butan. Na ayap man na Peter Ibrahim alaihi salatu wassalam na tiginakaw to si Musa alaihi salatu wassalam. Kalimullah. Amiyat tangkad na kanya kamuto na minimbiteres kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si isa pala tursina ang matatago sa darpa at taba. Na ayap man na Peter o Musa alaihi salatu wassalam nakaw to si Isa ruhullah. So Nabi la Isya, abigan wallah sa niyawa ay pupunguyag ko mga ta. Sabab sa biiznillah kabaya wallah. Kena ba kabaya o Isya? Kena ba kapasang o Isya? Kena ba kagya ka mo ito na personal? Agal ba ko Isya? Kasubuan nun wallah. Kasulangon-langon o mga nabi. Agulangon-langon o mga rasul na layan tiku anil hawa. Disiran penggalabak sa personal interest. Personal desire. Baya ginawiran, in huwa illa wahyu yuha. Lang-ulang na galabukiran, naguna na o, panduan, asubuan, apuun ko Allah, ading gunalan ko Jibril alaihi salatu wassalam. Na ayapitiru Isa alaihi salatu wassalam na kautusu Habibur Rahman. Kautusu Habibullah. Khatimul Anbiya, Imamul Mursalin. Kautusu pakatata anu kadnan. Kautusu kebubean Allah. Askannya sukya pusang ku mga nabi. Ada tu mga rasul. Ayakap kebubeirun wallah na satut arguyan na tumu wallah di sulangan ko adnian. Nagyuto pun ka mga pagimam sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na urian ka pa kasumbiangiran na miyamanik siran sapur. Ini kasi siran sapur. Na yatinudan tanurun na miyamaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Adam si isagyan ka na paganaya langit. Apakah unut makaunut si iko Jibril? Aku kuda siran sa burak, barko. Dia unta kuda burak. Ay nito na daging kaya mga Yahud. Ami alo ya kaya kamu to na distinguish ini paman aya para tubuh niyan, na ulo niyan, na manusia, na lawas yan, na kuda, na tumilad siran na Musa kaya kamu to na diran pepasaan.
Apakah sesangkad na tira nakataya sa burak ko Nabi na kana begitu? Kaya ito aging ko taburak ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aging ko tamasa kapagpagdaon na piya kasumwalla sa Jibril si isa aging ko tabalintad o mga burak. Nakagimo man yan sumiyak kadak-dak late. Miyak kadak-dak lakagya ka mo ito na burak. Ang mga pipiparas na may man yan aging ko ta isa apong guro. Na ini si Jibril, ino ka pong guro. Tingin na ayap kiguro ka kan. Nami sa surat sa aging kaya nga kan sa Muhammad Rasulullah. Na bakit din natigin na benar ni sa surat ko benengakan ada ko bumailay ko dia kan katawan. Nanti ko Jibril abang ka kabe mailay ka. Amit ka tiginawa. Nagiti kino Jibril ay natupadian si Isa Palestine ab kuda anu Nabi sallallahu alaihi wasallam agu si Isa kagya ka mo to na baytala Makkah. Na urian yan. Na miyuman yan so Adam si Isa pagana langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abul Bashar. Na sumimbag ka na sa alaikum assalam ya Habibur Rahman. Mata katutulan sa kaya pakabitira iran. Na urian yan na miyukit sirap man na sumim sila sa ikadupang katalangit. Na miyumay ranong so Isa gusto kagya kamuto na Yahya. So Yahya na bapaw Isa sa tengah dibinsan. Bapak yang tengah dibinsan. Tengah dibinsan so Maryam aguso Yahya. Aya ina o Maryam na suhanan at tarumos Ali Imran. Di mo ta surat Ali Imran. Na aya ina o Yahya na so Isa akarumo Nabiullah Zakaria. Amagari suhanan aguso Isa. Subhanallah. Subhanallah. Na orian yan. Naging ko tagialitan ako paglutan yan. Naging kaya dunia. Akatataguan na katano na upang makapakay barata sa kala. O pangilaylan tanong akatawan tanong sa dunia na lagi dubula at ini sa maito. Sa kala. Naging mo tabula at ini sa maito. Sa kala. Nalubod na kasangkot ang maulad a disyerta. Maulad a balintad. Nasuding ka kakrim mong lingi. Kakrim ka ako kaito. O bula at ini si ikaw kaulad o balintad. Nagiti di kakrim mong lingi. Kung kaito o dunia akatataguan na katano iman to ang masa. O kalagin kaya paganalangit at tampar sa dunia. Subhanallah. Nasupagaltan na, aging kaya langit, ago dunia, na upamakabud pakalanta pa so papanok, apakasumsang ka apagan na langit. Naayap na balusyan kung palalagwi, na 500 kilometers per hour. Diyan nga nakapangiraw na 500 kilometers per hour, na upamaka sa isa truck, na so 100 kilometers per hour na malalagwi sa truck 100 kilometers, uman isa ka oras, na magatos ka kilometro, nagito na 500 ka kilometro uman isa ka oras. Naging ko ta, papanok, ambulanta pa sumsang ka paganya langit. Na aya palagwin yan na 500 kilometers per hour. Na aya ka disampay na sa nga langit at tambar sa dunia paganya langit, na si ko urian o 500 ragun. Subhanallah. Subhanallah. Di tanwa ikatawan, ugay, nagisabutan no sa gil ka na ayat kung kaya pag-usayaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naging ka na napagan na langit. Ngutatikta no, first layer of the sky. Naging ko tuwa, layer yan, ay mana na kala, o pagaltan o kapusan o langit at tambar sa dunia. O kapusan o langit at tambar sa puro. Naayap mo na pagaltan yan na 500 ragun. Na pira pang katalangit. Aging kaya tiyara pa sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na 7 pang katalangit. Na nalipil 500 ragun na 3,500 ragun. Na uman na kaunang kota liar kakapalian. Na another 500 ragun. Ayam ana na ipuusan ka dunia katataguan na katanong. Na taman sang kanay kapitulapi sa langit. Na aya kagisampay runo papano ka melantap. Ay studio palalagwin yan na 500 ka kilometro ko uman isa ka oras. Na aya kang kirot yan ko kapitulapis alangit na urian o 7,000 ragun. Subhanallah. Subhanallah. Naging tanan alangit ay kapitulapis sa langit na ayat man nakapuran yan na so kursi. Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jangan ayatul kursi. Ami alisa na matatagusan na ikapitu, kapuran na ikapitu lapis langit. Na inugina ni Bitul sa a'zamul ayatum minal Quran al-Karim, the most august verses of the Holy Quran. Pinakasaslaan, pinakapagadatan ayat sa Quran kakagi apaleg na ng mga beautiful names and titles of Allah. Aya inalisan na ginan sa mga ilano, mga pipya, ang mga ngaran, agu ko kagya ka mo ito na daradat, bantuan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kagay, na meeting kami, agugyan ko ito abituan sa WHPL, agid na dunia, na matitimu na giyang alam ko na klase agama. Diyan kataon, ninyo ko ilan kaimbitar, may kapila ko ilan ka pagchati, na di ko tatago sa ginawa, na inisya ka siyang kutwa menimbitara, diyan na ino ko mapag-imbitara. Si isagyan kaya grupo. Natigin na, sir, diya sulang na klase agama sa dunia. Si siya sa Hinduism, si siya sa Christianity, si siya sa Jewish, si siya tigin sa mga Muslim. Na diya tigin ang kaya Region 10, Lanao del Norte, na skatigin ni-recommender Congressman Di Mapura ko si Gobernador Di Mapura pakasud na misis ng kaakwan. Grupo. Agid na tigin na dunia, kad na matatago sa Korea, ad na matatago sa India, ad na matatago sa US, ad na matatago sa Middle East. Na natiyang naway, natigin na 5 oras sa alas 9 sa kapipita, tama sa alas 10 media, na meeting tano sa Zoom. Na nakagaya na sumilda ko ron, na kaya bubi anak ng kutakwan, reaction. Miya gayon yun, sulang-ulang religion, muta Hinduism, diyan ko ito kagaya kamoto na Christianity, gugiyan kaya Muslim, sa isa-isa sa Allah, sa ipan matatago sa puro, sa ipan matatago sa langit. Di ako di mamumisa sa mga syaira, tigiran na Allah, maujud bila makan, adna Tuhan na daadar pa yan. Aman, adadar, pwede Tuhan, katida kitulog adar pa yan na. Agiyan mo ta kapakarsik o panarima sa giprupa nilang ko Allah sa ipindi itiran ko kamamano si Ero na di. Kaya buwan ko tanwa halusun na wal jima na wa imanum bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. So kaparati asi ko Allah ko kapakamumuan yan kaad niyan na miya paliugat ugaid na sugi pagisyan kaon ko kayfiyat na miya haram biduni ta'til wala ta'wil wala takif. Di kepakay abang ka wala tamsil, abang ka pangingiringan, o bang ka datan, o bang ka rupaan, o bang ka saginden, o bang ka pamimikiran na. Kasunti ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru fi khalqillah, walang tafakkur fillah. Pamimikiran na niyo din, sulang-ulang wanakad na wallah. Ugid na uban niyo, lagsin sukad na niyo. Subhanallah. Subhanallah. Na may aliro na yan, kaya pandag sa pag-usayin tanong. Tayo talaga yung mudar ko ng mga Muslim na misconception in Islam. Na may pantag sa nga gender. Na suwat yan so Allah subhanahu wa ta'ala na ba't yan yung na ayatul kursi ka pagampangan niya may turo na Allah. Allah. Agyan na tayo tala Allah na di ka pa kayo ba ibtu ko mga kaadam. Ayaw mo ka pa kayo na nakasumpatan sa Abdullah. Uri pa na Allah. Giyan ta Allah na ilayan niyo sa Webster, ilayan niyo sa dictionary. Kena ba na gender ya? Kena ba male? Kena ba masculine? Kena ba female? Kena ba feminine? Mana niyan na? Si ibu to, ididate ko Allah subhanahu wa ta'ala. Apagampangan niya, maloy sa kanaya itong kursi na tingin na, Allah. Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dahil naman ito. So Allah, makapantag ko Allah. Daakad ng inunta al-hayy sumamendigan al-qayyum sadayon. Duti man ito kami aliro.
Ini rupa agin ko tuwa agya kamu ito na title yan, ilano yan. So Allah, ada kanan inuntas kanyan ang mamayandigan sa dayon. Dua tu. Hayyul Qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Sibatan yang masa dua. So Allah, la ta'khudhuhu sina, nadiskan yang kuma aturugu. Wala naum, nagudi turugun. Ay mana so Allah subhanahu wa ta'ala na la ta'khudhuhu sina, di perubarapan. Wala naum, nagudi pun kuma aturugu. Miapat. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. So Allah akan nama mamayan dengan sadayun di perupa-rupa nagudi kumaturu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Arkian sunganin amma papadalam kupitu lapis sa langit, agus sunganin amma papadalam kupitu lapis sa lupa. Naging kaya mata tagu sa pitu lapis sa langit, tagu pitu lapis sa lupa. Nah ini syukur ketanong wallah ka penggalam katanurun ko kamapian tanurun uguin na pia katana yamu. Kena Peter yan. Ya ma'asara al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya wagtanu Allah sa suratul Rahman. Hei mga manusia, hei grupo mga manusia, hei grupo mga jin, amay kaban yung kuguga, ami sampaikan no saging kapito lapis sa langit. Sa langit yung kaya pakasumunod Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apu si isa Makkah na sumiyong sa Palestine na miyamantak sa kapito lapis sa langit. Na amay kaban yung kuguga, akatubi di sa kapito lapis sa langit na tabi di kanurun. So kanurun, illa bisultan. Ugaid na di ka naron siyong o di ka na makausar sa kagya kamoto na bagar, materials, power, apa kagagawan. Naging kaya mga ridwi tanong sa agama na pipende pataniran, piyana benaraniran, ikirautiran. Sangka na kagya kamoto na langit, na miya ka pamaniksiran sangka na langit, aming gulalan ko mga scientist. Ino, ayab miya katabi doon ng mga scientist. Na ayab pinaka-malay gasto ulang-ulang unutaw sa dunia. Adi imang gusto na nga mga scientist. Ino to. Nagso mga scientist, napakatong kausan ima kang gusto sa $1 billion. Kaad na kagya kamoto na prove niya, nakapasang yan. Apagalabak niyan, adi na makang gusto sa kagya kamoto na $1 billion. Nagima nagkasong sa langit na yan miya imbintuiran. Miya gagayiran ang makasungon. Nagim mo tabitutan sa kagya kamoto na Apollo 11. Nagim mo ta Apollo 11 na piyakasong si isang kanalangit. Ayaw git na pusi sa dunia, nakagimi bulog siya papalagwin na nagaya bagar na may butok pa sa putulong nagwiti minero siyang puta ulan na maapadro si Armstrong. Si Armstrong. Napugusar sila sa kanya kamauto ng mga technology. Apamakin gano pa may isusumpatir hatang ilahiran na kinigira naging kuta sundadar pa si isang kuta kaya pa kaumeran ko ulan. Na ayaw pagampagan ay mau mayran ko ulan na manigiran na busis ay mga naswara Allah. Na urian yan. Na sawab sa kapwa kagagawa Allah. Na pirisirsan kagya kamoto na Armstrong agyan ko lagam amyan nagiran. Ini pananawag. Allahu Akbar. Malaswalla di sutagu langit. Malaswalla di sutagu lupa. Allahu Akbar. Malaswalla di sutagu uragat. Malaswalla di sutagu tanu langit tagu sulupa. Ay mana na nakatimbuli na Allahu Akbar satiman na malas wallah disulangu na mata tagu ku dunia. Subhanallah. Syimpatan asyhadu an la ilaha illallah. Bisaksian ku ada kadnan apelunu at narwar si iku Allah. Syimpatan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisaksian ku amatan nasu Muhammad naskanian nasugu Allah. Na ikapat api katundugu na hayya ala salah. Hei mga manusia na sungkano ko sambayang. Ada pa ni sukad na niyo. Na ini sumpatu na hayya alal falah. Hei mga manusia na sungkano ko katuguda. Papakas lang sa malayanag. Miya sabut. Agin kaya kiambo ni wala ko dunia. Kiambo ni wala ko pito lapis sa langit.
na ayaka pakaslang tano sa maliwanag na mangintuhan tano. Pelulubaan tano so Allahu Akbar. Malas wallah di sulangan taman. Na masabut tano so kala wallah, kabesaran wallah, kapakagiga wallah. Nandudan tano ta asyhadu an la ilaha illallah. Mata na tiari mau ginawa ko. Bisak si anu ginawa ko. Ada kadnan a penuluatan. Simba narwar si iku wallah. Na ayat mana pakatundug na kawan na wasyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bisak siyang ko ayabu okit, ayabu lanan, ayabu bilayo Allah alladhi wa na peratan ko leono pa na subusu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sebenarnya biarkan Allah sun Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi wan apuringana amudil arawatan uka perintah sa dunia ayam mambu pag-anta pa sa ging kaayat na sumangataw agkubenyan amakang beningan ku Allah amaka surga nga na mauri ko surga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Abu pisak si anu Allah at terima na naugit na sugit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law salaku ilayya kulla tariqin wastaftahu ilayya kulla babin ma fatahtu lahum hatta ya'tu khalfaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O manay ulang wana naugitan niyo sa kapulubaan niyo lang natin wallah. Nagulang wana lang na dilag niyo sa kabubanugan niyo si iku wallah. Ma fatahtu lahum na dia kan den lekaan, dia kan den tarimaan, dia kan ulakan den misampai hatta ya'tu khalfaka ya Muhammad sa taman sa diisilan kumadun ko taliku dan rasul ayat dilag niran nasudil gu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abitu antarus ahlu sunnah wal jamaah ama kamu mu'ana siran so salafus salih. Subhanallah. Na uriano to na ini subatan na hayya ala salah sungkan ko sampean pagiging kaya sampean na ayabu sugan wallah pagampaganay ay paligot yan alang ulangwang po na mga malaikat yan na dinding galubok sa taman iman to. At na mga malaikat ko langit apakatitindigin siran ko sambayang sa kapakarukuilan na may kabanggit ko dunia. At na mga malaikat ko langit apakarukuilan siran ko sambayang na ayakadya ka mo ito nakapasadiran na may kabanggit na dunia. At na mga malaikat ko langit apakasasujud siran sa ayakadya ka mo ito nakapasadiran na may kabanggit na dunia. At na mga malaikat ko langit adisiran pagkatahayatan ayak apakapsilamiran na amay kabanggit na dunia. Iman to na sulang-ulang na klase ang mga malaikat wallah na di pa kang galabakan ko ukito-kito sambayang na ayak kikinang nila nun na amay kabanggit na dunia. Dapat auna ano sambayang asugan wallah kasi panamiyak ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isa langit. Subhanallah. Na andad di ka sambayang utang nanto na nisipatun wallah hayya alal falah. So kaya sambayang ka, nasi kami akasungko kapakaslang sa maliwanag, nakakatugumpya, nagkawiyagam ka din, susukatan ka din sulimur ka wallah, kasi ka mapapadalam ko, katugumpya na gusto ka pa ka din. Subhanallah. Subhanallah. Na, ang tunay sumbat ang utayat, lahu ma fi samawati wal ard, man dhalladhi yashfa'u indahu illa biidni. Tumata na. Pagkanay nalitan na sa Allah subhanahu wa ta'ala na mamamandigan. Isaunod to sifat yan. Ikadua sifat yan na dayon sa dayon. Ikatlo sifat yan na disugad na turatun. Ikapata sifat yan na diturugan. Ikalima narkiyan sa langit. Ikanam narkiyan sa lupa. Nantunay kapito, ini tulugan. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa biidni. Baad na tao apakabagay sa tabang. Baad na kadan ko dunia pakabagay sa ugup pakanggir ka aguna illa biidni arwar sa bagan wallah sa authority arwar sa bagan wallah ta'ala sa paaran na ilayin tanong sa kitab pantay bigan wallah sa authority na isaw na bigan wallah sa authority na sa Quran na ikadua bigan wallah sa authority na sa Ramadan kaiman to napat pudaw ganun mo gawin na Ramadan naging ka na Ramadan na ay authority niyan na pag-ipitiron wallah sa alungan na mauri hey Ramadan natiruan ka susinganin ka natinginakad ng ko na anda sa mga tao amyagungus li ajli sa pantagrakan anda sa mga tao tinigrihan sa kaur na gusto kawaw ka pantagrakan na iman to natibangan ko pagugupan ko na ikadua na mamangalina sa Quran natiru sa Quran ya Allah na anda sa mga tao ada turuga ko kagagawi kabitiran sa Quran ay nitindigilan sa sambayang
Na imam to ya Allah na bigyan akong ka sa authority na tubangan ko siya. Diyan ka Ramadan dapat po ako na magawin na pakasuldi man to kagipantag sa April 13. Nasukagya ka mo na Ramadan nagkatabangan niyan sa mga tao kumasa ka pa ka mga tao sa alungan na mauri. Na ikadua na sa Quran nagkatabangan niyan sa kagya ka mo na mga tao sa kapakaman sa alungan na mauri. Na ikatlo na din kung kagya ka mo na miya ka lang agsiko Quran bituan tano sa hafid, bituan tano sa alim, bituan tano sa fakir. Mga tao mini lang agyan sa Quran. Mga tao mini mapisabot ko Quran. Mga tao min boleh matao ko Quran. Mga tao min boleh qari'ul Quran. Napakamas sila sa alungan na mauri, ang bugan sila wala sa 70 apad ko mga tunganairan, ang katabangan nilan, kukupan nilan, akagya ka mo ito na kaunilan ko, landang ko nalaka, gitugan nilan ko kasurgaan. Subhanallah. Mga manusia, magnautan. Nailayin tanong sa mga otatan, ando tanong silang inibitig. Naditanong kilang pagilipatan, agin kaya mata-mata, nagkapadig ko sa paat yan. Agi bitun tanu sa man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Anta wa ununa kada ni pakatabang sa gimbuta gawi. Agi ka mo to na ginaw kay mabang ladan kay malimuda ke pasan kadabang ka kapungan sa tabang illa bi'idni arwar sambugan wallah sa idin. Na iyawid tanu akala kabta mata ko Quran. Aku gipitin dengan ko tahajud. Ami manong pun sukap sungka datanu si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paskan ni makakakamal udi na makambubay ko bito sa syafaatul kubra kapag tabang amala agina sukati tay ko siratal mustaqim gina sukadya ka mo na wanada al mizan bil qistas yawmal qiyamah timbatan ko timbangan ko kapanimbang ako mga amal na ikatlo na gina sukadya ka mo na masa akapakay naman yan tanong ko lawas ay kauthar abito sa syafaatul kubra tabang amala atlo pati tayo sa sirat kapanimbang ako mga amal gagugapakay ng tanong ko masa akakasugatan wa kaor. Subhanallah. Miyapito sa manan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ard wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi. Katawan Allah suka sasangulan ka, katatalikudan ka, kawanan ka, diwang ka. Kami may namin ako makasalungan na mauret, tiga kadnang ko na pag-isa patakong ka, pagitabang yakong ka, na kanya mamiminga kataan ng Allah subhanahu wa ta'ala, so antawa sa mga tao, amya patutoy sa tabang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wa syi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Kaya kabelang-belang wallah sa kursi sa supito lapis sa langit na timuang ka na lagi dumula tini sa kala na sa kursi wallah na lagi disert sa kaulan. Na ayat man napagultan no kursi agus sa langit na 500 ragun. Na ayat man nakapura no kursi ami aloy sa Quran sa surat Tur na wal bahril masjur. Ragat akadya ka mo ito na piya kaulan ulad wallah. Ayat kabla agin to taragat na so satuk san ko taragat si isang ka nakapura no pito lapis sa langit akapura po no kursi. Nakagya ka mo ito na ibugi pantagin ko dunia na sata ko na mas mala di sulangon uragat sa dunia. Na ipulsa gin ko taragat na ayakapuruan yan na so Arsyur Rahman. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Arsyur Rahman. Aya padaltan o ragat agus Arsyur Rahman na 30 ago namang giburagun. Diyan ka dunia taman si isang ko taragat na 8 giburagun. Nagyan ko taragat na taman ko Arsyur Rahman na 30 ago namang giburagun. 36,000 years. Ino to? Nasambus matatagus 8 pangkat asurga. 8 adar pa asurga abito sa Darul Khuldi, Darul Qarar, Darul Naim, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus. Nasan matatagus sa giyang na 8. Pagaltan na gatagus yung Arsyur. Na miyakaw masu Nabi sallallahu alaihi wasallam kudar pa Allah. Ay mga pagari mga saira, banyo ini kebati agi nga suratul Isra. Ama miminga apya kasung Allah sa Nabi Muhammad si isa kagya kamuto na puro. Roma tatampar sa puro apya katanatanan ar-Rahmanu alal arsistawa. So Allah nabi kapantan ang kursyan na roke sumano Nabi sallallahu alaihi wasallam so Allah subhanahu wa ta'ala anto na panibtiro niyo.
Agya kamu tu na perluban niya dalil ang mamiminga mata na ayna Allah anda su Allah ar-Rahmanu alal arsis tawa na su Allah na may kapantanan korsyan ay karinaon na su pinakapagkibubayan yan akad niyan kululupa sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may akasungon sa langit na pulanan ka pa sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay simbi ikaw si Abul Hasan al-As'ari adi ka dito na asyaira ka amapya ka na pulanan ka sa Nabi sallallahu alaihi wasallam apya ka sa Allah sa langit pya ka pamisitan yan. Udi buka dia pendedag niya ginoni sa marayag. Na kamaro sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakiyakinan sa kalk. Eno to. Darpa uto ay sa senggaya kaya kamu to na darpa uto kanan. Anda matataguso kaya kamu to na kanan sa anggota kapuran warsya. Ato na ikyali sa suratul Haqqa. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Walau kataw ang mga malaikat apakata tanggung na wallah sa ikwasyan. Agin ko ta mga malaikat na subu sa wallah ay mata ko pitsindu dan akalairan. Subhanallah. Subhanallah. Siram ikagya ka mo ito na kumakamal kuwar sa wallah. Tutandingan. Saging ko ta arsa wallah. Naagya makamu sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na kiyaginan sa kalak. Nasugyaginan sa kalak na miya kanun sa suwara alagam ipadugangan niya. Abu Bakar Siddiq Al-Atiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq Al-Atiq radhiyallahu anhu. Nalagi do kialiwasan ararbu Rasul sallallahu alaihi wasallam agugiya pamikiran niyan amyada sukal. Namiya katirukan nang kuna inu siki sampai sulagam upadugangan akan. Aging kadar pa na exclusive na ayaw ni simbagun Allah na privilege pamamugyan kay padugangan ka sabab po tamukyan ay ni supportan yan ka gusabab po ikasusuat yan nakapkailainer ka gusabab po kabubuyan sa kaya po padugangan ka nakagis ka niya ni pagampagan na sumalapi daw si ikaw nga makukyan ka na makaw na piyakin nagkakar kasulagam yan si ikaw arsu Allah subhanallah. Orian yan. Da rabbahu yada ala sadri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini betad wallah liman yang syarar bu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi turun wallah sa hadis qudsi direct border. Asyhadu annaka abdi wa rasuli faman ahabbaka faqad ahabbani wa man 'asaka faqad ba'a bighadabi wa 'adhabi. Bisa kasang ko tigwalla amata na saka na abdi uripengku wa rasuli asusugungku. Faman nahabbaka nasadun sa mata tagu ko lelo pa kabubayang kanian. Nasabun sa benar akiabubayang ko tigwalla. Sadun sa mata tagu ko lelo pa maswaterka. Nasabenar tigwalla miaswata kurun. Waman asaka nasab man sa tao surang kairan ongkir kairan dusya ng kairan di kairan perhatian faqad ba'a bi ghadabin wa 'adhabi nasabun sabenarnya tigwalla apaki kelumpang akan saudara kita kan napaki putu akan susiksakan wal iyad billah subhanallah. Nah orian Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pernah masa Akia pagapia ginawa ko. Aku kia suatakan. Aku kia diang kau yang bigakan arwar. Saya kia dikini wallah sa ikularbakan. Nah ini siya Allah. Ya Rasulullah. Anto na noon maalum ka. Singanin ka. Natiginakan ko na suatigan sa Jibril alaihi salatu wassalam. Nami sitalang na maawid sa kanya kamauto na pagingin naman. Pangingin mo na tingin na tanab, ako pangingin mo na arak, ako pangingin mo na ig. Nami pili akan na suig. Nadakwat tingin malangan suig na pegi sabutan yang dak nagyuto kon so kaya ka mo to nagin ko ta igada ko malangan nagyuto so pagtaw kan alam bo aplan dengan ako naraka. Na sabab ko fikrul umma, juhudul umma, awidakal ko pagtaw, panaguntaman ko pagtaw. Awida kalakan ko kaumakan na iman to na pipalun pangakarkasi at panganingkor kamay no makanaging kutway. Subhanallah. Muhammad, may pasada na masala. Nagumiro ko sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Napitaran wallah di kapung gurau kap kebubayang kus katan tu na dia kan kabay baka makan dedamar. Na iman tu atingin na sembian tau tu. Tad na kwa tu na isembi kaun. Na tingin na isembi ak nun amay kabangkit na dunia maka pangukuma tau. Maka surga sa taurun sa surga na maka surga naraka sa taurun sa naraka. Na begangkus ka sa otorite ilayang ka sa naraka na sa din sa kakilalang ka umat ka tau kung naraka na pakasurga ka. Tinakadnang ko dia akan makilala sa umatakan. Sabab sa mialoy sa kita baya bunta ng mga tao sa naraka na aso, baboy, amo, giyan kailango-lango na klase binatang sa dunia. Nag-iiparas ko naraka. Nanduman ay kaka-identify ako sa giiso pagiwatakan, giiso umatakan, giiso tumanakan. Amay kay bundalian na binatang. Natigwal lang umanantanan. So lango-lango na mga umat ka, kagya kamuto na may mangunutan ka na pakasurga. Kullu ummati yadkhulul janna illa man aba. Lango na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam apagtang na pala pakasurga, inuntabu su aba, tumiyalikod, tumiyawaran. Qul wa man aba ya Rasulullah. Tingnan nantay tumiyalikod, tumiyawaran ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhalal jannah. Natigo Nabi sa din sa mga unutan rakan na pakasurga. Wa man asani nasa din sa kagya kamuto na sumurang rakan fakad aba na gina ni tumiyalikod. Gina ni kagya kamuto na tumiyawaran. Natiginakan ng kunang maning karakan. Natigo Allah ipagumanakan san. Na uman mapita na sukagya kamuto na pang mga umat ka. Na kagya kamuto na sambi na kasuka surga niran. Dili. Napsimbi suka surga niran. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yan ito wallah. Siku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamanutulang kaya Muhammad siku mga pagtaong ka mga umat ka. Antara kira nito penutulan nun. So sirano to amya maratea. Minggelebok sa gelebok ka mga pipya. Amat-amataan abugyan nilan suka surga nilan. Agyan ko ka surga nilan na mapapadala mo sa mga kabubuan na sa mga lawasay. Mga pakaiga mga pipya. Na uman silang idaman. Uman silang pakakan. Uman silang bagan sa kagya ka mauto na safaat. Ay sipaat kiran. Nakagya ka mo ito na bida-bida, malagi-lagi sa buntal, malagi-lagi sa kagya ka mo ito na warna, ugin na din na bun, malagi-lagi sa tama siya sabu. Mapapadala mo usog, serbisyo kiran ang mga balayran ko tapar. Ay kapakasurgilan ko surga na din sa taman, daaban yan kakipos. Subhanallah. Subhanallah. At nang kumaning kalakan, supungan na kan kamay ito. Naya panapitaron Allah subhanahu wa ta'ala naya Muhammad na sa umat ka baradusa minggalabak sa kadarwakan minggalabak sa kadustaan na tubat sa saragun na perilaku na minakagurok sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadnang ko di makataubat sa mga umatak ng mga saragun na kabtubatiran balayang karakan na mamanagan sa kapakataubatiran na siyambiyang manu Allah subhanahu wa ta'ala hay Muhammad nasa umat ka baradusa nasa ratitub-tubat ko saunan na piyakataubatakan na miyakagurok bang sunabi sallallahu alaihi wasallam at nang ko mga baradusa sa mga umatakan na matiyagyan na saunan na ko pagkadisirat mamakataubat na pitarong manuwallahi Muhammad na sa mga umat ka tubat ko pitugawi nasa ratubat ko pitugawi sa titwa ka tubat na piyakataubatakan natingin nakadnang ko sabab ko wida kalakan ko pagtakon na di penang kanapit ito gawi kasabot tanusan ko pahadisa sa tao makasyambiyang sa alawan ng Jumaat na panilan wala ko mapundusan yan ko ikadua Jumaat na palanan sa talugawi amanan yan na mau masuk Jumaat na Sabtu Ahad Isnin sa talugawi na nilalar ka wala sudusan ka sabab niya ko pangan yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natingin nakadnang ko na matiyag yung kanapit ito gawi Nati wallah sadya umat kabtubat ko talagoy na narilang ko.
Gisukatir Allah sa Quran na man jabil hasanati falahu ashru amsalha. Makang galabok ka sa mapya. Nakagya ka mo ito na susati man na 10 takap. Na talugoy na 30 takap. Nakagya ka mo ito na imbula sa rakaw Allah. Dati nakadnang ko na matip na gya ka na talugoy. Dati na sa umat ka. Tubat ko sa luwan. Naridilaan ko. Suat tingin sa umat ka. Tubat ko mababa sa luwan. Naridilaan ko. At tingin na matipanagyan ka na kanya ka mo ito na mabasalungan na tigwala subtubat kubat kasi sa kauras na nililang ko. At tingin na kanya ko na matipanagyan ka na sa kauras na tinasubtubat kumat ka sa 5 minutos na nililang ko. At tingin na matipanagyan ka na 1 minutos na tinasa ka minutos. Isa ka sigan. Nasa dyan tubat ka na sa titu at tubat na nililang ko. Ngayon tipya kayo na nawala ko sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilani sa suratul Waqi'ah yung may ayat na kapagkataubat asikans. Hatta idha balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun. Gimana gini katil wallah biyari sa suratul Waqi'ah. Hatta idha balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun. Amatik wallah kami sampai sudah merasi kukurukumiran apa tesian na uriano ka pa kaumuni wasagin kaya kurukum kang gandar nung alakal maut man qala la ilaha illallah wa akhir kalamihi dakhala jannah nasa din sa tawa ay kampusan ko katiruyan ko kang ganatin yang ko dunia sa katugan ini sa lungan na mauri nasa la ilaha illallah sabnan apakah suldu Allah ko surga. Hei mga uri penuwallah Nagi awida kalau anda manigi sampai tanus saging dia masuk atau tanus Allah. Kanda nami dap kele kamingka. Kele kamingka nagubkan kamingka. Allahumma ballighna Sya'ban wa Ramadan. Ini sugu Nabi sallallahu alaihi wasallam agak pengen gira Rajab. Sampai kami ku Sya'ban taman ku Ramadan. Ya Allah bukan kamingka nagubkan kamingka. Kapapatagan ni Mantua Rajab Perpengadilan berkaya Allah Sampai kami ku Sa'ban Nagumiraut kami ku Ramadan Nagumkan kami ukur Ama kapagumra kami sangka Ramadan Ya kata-kata Rajab makan Nama kata tawa kebe Nagumra sangka Ramadan Sebab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi terayan Umratu Ramadan Duka haji maya Sadai sama gumraku Lanulan Ramadan na timbang Amya kapne haji pedakunian Ya Allah, nata bagi kamingka, igalingo kamingka, nariskin kar kami kapag-kapag umurami sa gingge Ramadan. Baka umasunay haji, napangan na merkama ka panay haji kami. Miyakalpas kami mag-umrah, miyakalpas kami panay haji, sabab sa gingge at tiba, COVID-19, nagyasabi ang man. Dua-dua dahil sa mga Muslim. Ang murang-murang akala pugusan na kami aging gaya ng haridway. Subhanallah. Subhanallah. Diyan kay ayat na miya kamu ay nakamu benar mata-mata na suwalla na sisisa puro karon dan miya kasung Nabi sallallahu alaihi wasallam na uriyan na piturun wallah inni iftaradtu ala ummatika 5 salawat. Mata-mata nating wallahi Muhammad ay ipaliugat ang mga umat ka sa sambayang. Napakampakan na ipaliugat na 50. Nakagimaw man yan sumusa sa ikapitulapi sa langit nating inanda ka. Nating inapuna ko kung nanto na imiya sukat ka na pamamagayan. Nanto na ito na sambayang. Ino to, nasusambayang na dudu sukat tagumpya. Susambayang na dudu sukat pakapas. Susambayang na kikwa sa kalmuda kawiyan. Susambayang na gisun ko surga. Susambayang na ipakalibre ko nalaka. Susambayang na ikasuat wallah. Susambayang na ikadaw maratagal na magsusambayang. Natamuro na bil ma'ruf kisugay sumapya. Nagugisa para sukagya ka po ito na piya kasisingay. Nating mo sa beto ka kukadnan ka kan 50 na dinan magagaw mga umat ka. Na kumiyasi na mimbuli sa 50, 40. Na kumiyasi pa na mimbuli at 30, 20. Taman sa 5 wakto. Natigin na kadnang ko. Di ako din makagkakasukasi kakataon ko numusa sa mga umatang na dinan kagiga. Natigin na beto ka din kagiyan na 5. Nasa rang galubok nilang na manja bil hasanati falahu 10 amsalha na 5 times 10. Daama na niyan na takap na nagyan na 5 sa agya kamo to na 10 namin dibukman ko 50 awakto
Nakagya makumusa, natigo mo sa diyan, magigaw mga umat ka. Natigo Muhammad, amya mamalako din, kukadnan ko kami kapirakod baka beto. Natigo mo sa ino, ang sakali pa kapeto patwa, kapkibubayan na nakapkibukor ka, o mga makapun, kukadnan ka, nasala ka, kamutay tatalon ka. Namin itupad Rasulullah agin kay lima asambeng. Hey mga Muslim, hey mga Muslim, hey mga Muslim, siya pagtanong agin kay lima waktu. Agi bitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan Allah sa hadis kunci, inni iftaradtu ala ummatika khamsa salawat, mata-mata natig wallah. Ini paliugat akan ko mga umat ka sa lima sambeng. Nasabi sa sumiyap ko mga umat ka sa kalima sambeng. Nasabi sa benaratig wallah pakasudun ko sa iko surga. Sabab ko kapasadan ini bugyan ka dindi. Nasabman sa din yang panagutiap naging kaya lima sambeng. Nasabenar ami apukas ko kapasadan. Hey mga pagarya, hey mga pagarya, giro ka ang kurkano sa sangat amalimanag. Asya pagtanong agyan ka sambeng. Kasutaw mati anda sambengnya napian tunay gilim kaya na marata nagkiraot sa timbangan, nagukiraot sa kukuman, nagukiraot sa kagya kamuto na tutalan. Na umatay ka na sambeng ka na di ka din nagkiraot sa kukuman, nagudik ka din nagkiraot sa timbangan, na miyapapas ka din kulimu wallah. Kasutaw da sambengnya na isurat si isagin kaya binunyan, ya maksusam biqadabillah, hay tao amya kalumpang yan surarang itu Allah. Isurat sagin kaya binunyan, ya dayaman, hey tao akagya ka mo tunay nindirenon yan susugan wallah. Na sabab sa kinindirenon makakusugan wallah. Na miya pukas kasi ikulimu kadnan ka. Hey tao asyurang yan susambeng. Na sabi na miya patot so kapalan dengar kasi kunaraka. Di tanong pa magugupaan titabangan. Akasya patano saging kalima waktu. Iman to na alaw na Jumat peniatan tano. Alang-ulangon waktu tano napikitindig tano na taman sa miraw tano sangka sa abad Ramadan. Tabangan tano wallah. Ikalimut tano wallah. Ikapedi tano wallah. Ya Allah di kami terima. Abasi kumasa kapkara lagi terkar kami. Allahumma inna nas'aluka khaira amalina khawatimaha. Wa khairu ayyamina yawma liqa'ib. Kadna namina pangananamirka. Pangananamirka asi kami terima kumasa. Masusuat kar kami. Apkibubayang kami ka. Nagumaka talinguma kami sa alam mo na maurisiko. Darpa kaswat ka. Amin. Wasallimu alhamdulillahi rabbil alamin.